Kapitan Inteng! Nay, si kamat ti lumabas, marituyang, papanam. Ay, mapanak la makimitay marikwanang. Makimiting. Na, di mo amaw? Tay, May saak kadagiti nagidunar iti kwarta ken siminto para iti may nga organisasyon dito'y lugar tayaw. aya. Ay, pasikat at talaga. Anya ti ko na marat. Ay kwa, ti ko na nasaya at no mangidonar ka. Tapno makatulong kamay. Ay, kawun na maray. Pakaragsakak ti tumulong. Pakaragsak. Oh, ti ko nam kiday. Tapno andamanan ipanakal mo. Anya ti ko na marikwanang. Ti ko na, very good ka. Nagadon, ti matultulongam. Iso asigurado, nga ipanakal na ka, dagiti ka baranggayan tayaw. Adda akon ba daw? Sa di na tinaggapuan to yang. Sa dino kumapay ngay, napanak na kimiting Meeting! Wen, may saak nga men kadagiti nagboluntaryo amang idonar iti siminto ken kwarta iti may nga organisasyon dito'y lugar taya. Manain? Nay, apay amanon? Sa ludsuden ka man to yang. At dakaday namnamaam a pangalaan iti idunar mo. Di mo ibagasak man ng tipagdawatam to yang. Tanay, nauma akon. Adamat kalding mo. O di kisayan tapay uray may salaan. Ay! Ay sana! Di mo mananamnamaan dagiti kalding ka o tuyang. Agin bubuluntaryo ka. Ngamawan mo't gayam ti pangalami ti idunar mo. Ni Junday pasumungan. Amangan umay na itagtibayad ti kalding ni Badung ka. Hey, aglemengak dito'y likodan ti Ridaw. Tapno mangeg ko no anya ti pagsaritaan da. Atita, sigurado asaan dak a makita dito'y naglemengak. May bagabigat mo, Tata Badong. Imayak, tao may ko itad dito'y bayad ti kalding yaw. Ay, kunakon ka. Ay, adamanin kwarta ni Badong. Adamanin dawatik. Nagyamanag John. Damot laangan ikargag iti walit kaw. Umunag ka, tagkapita man pa'y. Yes. Anan, Tata. Agpasada kami pa'y ngamin kini Chip Kwaro kita. Indagas ko lang dito'y kwartam. Tamangan matnag ko pa'y. Inton maminsan langan makikapiyak. Sige no isuti ko nam, John. Agurnong ka manan at gatangan manan dito'y may saan na batay. Talaga kas ti planok, Tata. O sige, tagpakada kon. Tayo na ko nagpasada. Sige, John. Yes. Adamanin dawatikon. Adita, napanan ni John. Damanin dawatikin ni Badung ko. Badung! Ay! Anya manain to yang. Nakitak day, Jay. Ay. Saan man ati kwartak ti pagintirisam si ka? Pangasem. 3,000 laang matidawatik si Kam. Ayawanin! Saan ka niya ikan iti idunar mo? Aglablabos ka batain. 3,000 laang! Laeng? Sige mo din Nagkariak nga main amang tidak iti siminto ken kas. Sino nga men tinangibaga nga agkari ka, Day talaang agpasikat ti paglengam. Ala ka din, 3,000 laang Uray piso, awan titad ko kan ka. Na Inton maminsan, tuyang, di kan agbol-voluntaryo, Marikwanang gumatangak man iti tinapay. Anya tinapay ti kayat mo? Dayta pandisal laeng gan. Tambayat nga isawsaw iti kape. Mabit lang nga raw, maribana. Sige laeng. Ay, maray. Apay? Pudno ay amang idunarmanan ni Marituyang iti may nga organisasyon dito lugar tayo. Ne.
Awan ba't tinadakdakamat na kanyak? Ay, kunakit di ano nagpasikat manankan ka. Saan pa'y? Saan kami pa'y nga nagsarsarita? Sa dino nga iti pangalaan na iti idonar na. Kat agpapada tayo lang mat nga awan makukwarta na. Adda ngamin ni kabadong apagdawdawatan na iti idunar na. Anya, kaya't naasawan, saan nga agtaod kan kuwa na ti idonar na. No di kahit agtaod kan ni Pari Badong. Nay, si kamot ti masabat ka o tataba daw. Sabihin no ti papanam. Di tala ang tirsina ni Kumari Kuanang, Kuarog. Mapan ko man bayadan ti utang may kinituyang ka. Ay, narigatan. Ang mga no idunar manan nituyang ka, ti kakaisuna a kwarta, may. Di yung amin ipalubos nga idunar na amin Di pa'y nanam atuyang ti kunam, Kuarog. Saan niya agsardeng dayjay, aging nga ada makitkita na nga igam ko a kwarta. Aya? Kituwain, pasikat nga min dayjay. Si Kangay, sa di no ti papanam. Mapanak iti anda jipaut. Anda nga tulagan may. Sige, labasan ka nga rodan, tapno saan ka mataktak. Anya tigatangam kabadong. O may kuman bayadan ti utang may kinituyang ka, Mare. Bayadam ka di amin. Wen, intad nga min ni John ti bayad ti kalding ka. Isong agbayadak matan Tama nga no ibagamanan ni tuyang ka nga idunar na amin na kwartame. Ay wan, nadakamat ni Mari Tuyang ang nagboluntaryo manan nga gidunar iti sementaw. Kan uray kwarta. Organisasyon sa day dyan ito'y lugar tayaw. Day tangarod kat, Maray. Kanayon niya voluntaryo ni tuyang ka. Ngamawan mata muna ang pangalaan na iti idunar na. Syakmut lang ti pagdawatan na. Day tatagpaisaw, Maray. Pasikat niya minda dya tuyang ka. Kung namlan na sino abaknang. Saan to pa makagatang iti sidahin may? Ay una yan. Mala. Kuntarm amin no manaw ti utang may. Tabayada kon, Maray. No adag batay, igatang ko iti abasto may. Ay narigatan. Ang mga no alain manin ni tuyang ka. Mabitlaan nga raw, takwenta akon. Badaw, awan mo tanjay kwarta ta iti sigod ang nakaikargaan na. Awan na talagaan. Apay ngay, Di mo ka di makita dagiti groceries ang nakaparabaw iti lamisaan. di mo ibaga ginastos mo amay. Wen, binayada kon ti utang takin ni kagawad ko anang. Di na batay, inggatang ko iti abastuta. Anya, kunakmat amang ibati ka uray 3,000 laang para iti donasyon ngayon karek. Ay katawanan naibusin ti bayad ti kalding kaw. Ay kasano nga yan, sapay inton lunis ti ingkarek apanang i-deliver da kadagiti sementaw. Ay kat parikot mon aday tatuyang. Uray 5 aduleng, awan ti maitad ko ken ka. Na, si kamot ti masabat ko, Maray. Papanam. Depende ano sa dino ti turungan dagiti saka, kapitan. Na, saan kay saan nagkinaawatan ka ni Pari Badong, tapilosopo ka? Kasano mo nga main, di na ito ti kwarta daw dawatag. Ano ti kwarta? Idunar ko kumaiti may nga organisasyon dito'y barangay tayaw. Nangusaran ayan ni Pari Badong iti kwarta. Imbayad na iti utang may, kapitan. Na. Jeda duma, ingatang na iti abasto may. Nasaya at matgayam ti nangusaran na. Nya pailat pagpupungtutam ngay. Nagboluntaryo ak nga raod, ken nagkariak amang idunarak iti kas, ken simintaw iti dayjay nga organisasyon. Agam sa nabalay, sigurado ak asaan mumutla ang maawatan. Na, sino nga minti nang ibaga nga agboluntaryo ka? Naawan mo't gayang pangalaam iti idunar mo. Ita, gumura ka. Saan ang nasaya at tikasta, Maray? Oh, apay nga itakala ang inteng. Itay pa'y nga urayan ka. Nasalaw ko ngumin ni Marito yang itidalan. Kinasarita ko na. Anya nga iti nagsaritaan niyo.
Impasikat na kadimanen ti idunar na asimento ken kwarta. Na, kasano ana amuam dungaw. Ay, amok ti ugali ni Marituyang. Ah, Agi donar, tapno ada ipasikat na. ay, dahil tangaron ka na ti sanda anak kinaawatan ka ni Pare Badong. Amok. Agdaw-dawat ni Marituyang iti kwarta nga idunar na. Ngam, saan nga inikan ni Pari Badong? Iso akas taunay ti pungtot na. Na, kasano ana amuam? Ti kuna ni Marikwanang, tunggal ag voluntaryo ni Marituyang nga agidunar. Kanayon, asaan da nga agkinkin na awatan iti asawa na. Ay, day jamot nga na Marituyang. Naglaeng nga ag voluntaryo, ang awan mo't gayam kwarta na. Sa dino nga iti papanam, Nagpuskol tarupam nga agdamag. na Kalpasan tinaramid mo. kagura na ka day. Ha? Imot ka? Ay, Di mo amo ti tumulong iti padam at tao. amaw, tuyang, sa anak matkat nga imot. No adalay nga kit, apay kiti na saan ngay. Ngam awan mat nga rod. Di tanto pa'y makasida iti na imas. Iso ang maawatam ko ma, no apay asaan ko nga intadadya kwartagan ka. Narigat mat ano idunar mo amin. Kasanutan ngay, Ti ko namkit day imot ka. Agrason ka pa'y lang. Okay lang, tuyang. Imutak no imot. Tinapatag, saan nakakaskan ka? Wala nga rodin tinaimas sa masida. Tay tapay lagpaspasikat tar aramidhem. Lunis ita, saan ka di, Chip Kwarog? Wan mate, apay ana sa ludsud mau, John. Sigurado nga umay ni Nanatuyang dito'y paradaan inton madamdama. Ita ka no nga minti pa nang i-deliver na iti siminto ken kwarta nga idunar na. Si kanti mangilugan ken kwa na, Chip. Sigurado adakkel man ti dawatan na discount no kwa. Ha? Si Kamait, saan nga umay ni Nanatuyang dito'y paradaan? Ngamin, saan nga inikan ni Tata Badong iti idonar na? No kasta. Ni Tata Badong ti pagdawdawatan ni Nanatuyang iti kwarta nga idunar na. Wan! Kasano na mo, Chip? Iso tinanggag ko pagsarsaritaan da Uncle Inteng ka ng tibanang itay. Ingastos ka nun ni Tata Badong amin na bayat ti kalding da. Iso akas taunay ti ungat ni Nanatuyang kenkwana. No apay met ngamin na kundi dunar pay lang ni Nanatuyang. Amumatan ti style da dya tao. Pasikat. Anya ti ko nayaw, John Kenkwaraw. Ha? Ha? Nanatuyang? Adda kagayam dita? Wunmag, itay-pay adeng-denggag ti pagsarsaritaan nyo adwa. Ha? Pasensya kayo nana. Ngampod nun sa amat yung bagamay. Apay adipensip kayo unay. Ha? Naimbag kanyak tamok ti mangidunar. Da kayo ngay. Ha? Adayamat indondonaryaw. Proud kayo. Ngam saan yung mat akwarta ti dundunaryaw. Ay may saka magsika, John. Apay, saan yung kadi amaaklon nana? Naglaing kayo nga gidunar. Inton kwan, dumawat kayo kini Tata Badong. Nakakasimot ni Tata Badong iti kastang araramidan yaw. Nasalaw ko nga di na minsan di tadalan. Kat Di ta kayo manlangan. Aglugan aklangan iti sa balay. Nagaduk nga muyaw. Nakakatkatawa ti inistorya, Marikwanang. At dapat may isang istorya, Maribanang. Ay, aguray ka, Marikwanang. Ay, di mo't Marituyang ti lumabas iti tersenam. Huwag agpaisaw. Papanan na ngay. Naggapuan na nga ta. Nakamisuot man. Kain kaslada ka apa na. Kita nagpartak amag na. Wan nga raod. Ibagaman kit dita dumagas pay. Marituyang! Dumagas ka pa imat Ni, apay ngay. Na. Kasla di nakamanangag. Ulitin man. Ay, Marituyang! Maray! Dumagas ka pa'y! Ay, awan. Nagdiritso na tamag.
Wano tulang matan. Ay, maipasiguradok. Nangag na, ngam aging tutulang laeng. Adda siguro kaapa na, iso akas jay manan. Nay, adda ka gaya man tuyang. Ay kat mangan kan Imbatian ka iti adobo a manawk. Hoy! Tuyang! Mangmangagnak ka day, Na, tadi ka matan sumungbat. Badaong... Na. Apay akas lama kasang sangit ka ngay. Ay. Siyak ti pagsasaritaan dagiti padak anagidonar. Kat katawaan dak na may salanga simintaw tinaited ka. Saan ko anak kumpleto ti ingkaray kalima siminto kan kwarta. Okay lang, day tatuyang. Ay, nagsakit tinakam ka. Ay, kat pagadalam day tan Inton maminsan, saan kanya agbulbolontaryo, kan agkarkaray, no saan mo mat amaaramid. Saan matadagas ti agidonar kahit? Ngam ko sakbay agbolontaryo ka, kita empay no kabailam. Kan may isa, mangidonar ka, tapno makatulong ka. Saan atapno adda maipasikat mo kadagiti ko kumahin? Ay, hustaon din nagsirmuna na. Di mo na yun ti sakit tinakam ka upang asay mo. Sige. Saan ako niyagsaupay? Ngam ulitak manin atuyang. Sapay kuma, tapag nakmam daytan. Inton maminsan, di ka nagar-aramid iti pakay babaynam. Nawatam? Wan ba daw? Saan na maulay ta? Ay, nanatoyang. Husto ti ko na ni Tata Badong. Sakbay ngagbolontaryo ka amang idonar, siguraduan pa'y akabalam. Iti kasta, saan kanto ang mapabainan? Kan mangidonar ka, tapno makatulong ka. Saan atapno adda ipasikat mo, kadagiti kukumaren. Ala sigay! Didon! Tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Charlotte Letes Celo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, June Rebutazo. May sapay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenday toy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.